d'ailleurs sur le fait qu'au rythme actuel de pollution, il y aura d'ici 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Io to ferua apa atura ito efenua apa atura ito efenua. Wapai nuan tato ito una ay tato pa ato ati aarave aparuru ito tato para ta ito te auneo ite neo te ite mai o to ferua afa atura ito atura ito efenua. Atura ito efenua afa atura aparuru ito tato para ta ito afa atura ito efenua afa atura ito efenua ito tato mo tama. Aparuru ito tato para ta ito.